Magisterata Vincent Hlajwayo o boleletse kgotlatshekelo gore ga se bosenyi gore Bonginkosi Khanyile a bo a ema nokeng moporesidente wa maloba Jacob Zuma fela ke bosenyi gore Khanyile a tlhotlheletse dikhuduego ka go laela batho gore ba fise le go utswa dithoto gore Zuma a tle a gololwe. Kgotlatshekelo e konoseditse ka gore go tswa mo bopaking ba puso Khanyile o tlotse molao mme ga go mo maruding a kgotlatshekelo ya magisterata go mo sekisa. Gape magisterata a re ga a dumele gore a ka ngwaegela tsheko ka ntle ya fa godisa bana ba bararo. Khanyile o ne a newa maemo a gagametseng a beile a akaretsang go iponatsa kwa stationeng sa mapodisi a Hillbrow gabedi ka beke ga le kwa Johannesburg go tsenela dithuto tsa gagwe kwa Wits University mme a iponatse kwa stationeng sa mapodisi sa Durban Central ga le kwa KwaZulu-Natal. Gape account ya gagwe ya Twitter e tswalelwe paka yotlhe ya tsheko. O laitse gore a seka ba ikgatolosa maemo ano. The accused is warned that should he breach any of these conditions, the state has the right to bring in an application to have his bail cancelled and that he be kept in prison until the matter is finalized. Khanyile o itumetseng o buile le balatedi ba gagwe. They are frustrated. We are going out. President Zuma is out. This is our country. They cannot oppress our parents. Balelapa la gagwe le bona ba itumeletse tshwetso mme ba re maemo a beile a gagametse thata. Zizwa ngijabule ngendlela esimanga. I'm so happy that the court has released my son on bail. It somehow brought back a little bit of hope that I can trust the courts. They have done justice by releasing my son. Bonginkosi has always adhered to the conditions that he has been given. Even during his house arrest, he had some conditions which restricted him, and he followed them through to the end. And I know he's going to continue to follow them, but we still say that these conditions, they remind us of the times of Robert Sobukwe, Nelson Mandela, when they were told that they must report to police stations, they can't go to a particular place. Kgetse e tla rediwa gape lwetse a le 23 ebile e fetiseditswe kwa kgotlatshekelo kgolo.